Agsubsubli kami apo, kaya't nagadumanin na po ti simang bet nga mensahes apo, and of course, nagiti pangablaaw. Okay, iti yung muna apo, tatay pala ditoy kita. Wait a minute. Kunan na dito ni Kabsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. Kabsat Jun and Balong JM pa-request man tay Yellow Rose, mano single Yellow Rose para katagiti good friends and amigos of Hilo, Hawaii. Dagiti taga Bacnor West and Bacnor East, Burgos, Isabela. Ken katagiti taga San Antonio, Cauayan, Isabela. Nga idadaluan ni Apo Kapitan Bolivar Salvador. Kunana mahalo sana ko naman yan. So ito nga request, nagabugin ni Kabsat Kathy. Of course, iti Kabsat ming adalata iti arubayan mi, mga tartarabay kada kami, and everything we do. So thank you so much, Kabsat Kathy. And the rest of the amigos and good friends nga dito Apo Hawaii. Ayan, Apo nagmayat nga tatek pasyar di jayan ket madahanon tulat ta. Karon as requested, dito na po dajay single Yellow Rose. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Okay. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving through our love away? Why did you leave a single yellow rose? You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Ay antisuping agaapan dagiti ubing at ang tumanan nagipulong tumpang nagaawiten sa adakan tuman sa langadan dagiti naganaken di man kapayan si kantuman ti dakesen. Ay antisuping
habiin si mumulagat kapailaen. Lesson plantas papers, can quizzes ti sang sangwen. Sada kan tu pai apaen, kunadan tu a favoritism. Pati ni principal layunan nagnaganaken. Ay antisuping, kuna pa na panahon. Ay adungdungan ti upubing, tay awan balon na pagpasaran. No daagi bitket ay ayuem, intong isudat din maken. Patrina kanto pa'y manen, isalda munta ATM, antisuping. Atagayam kanya maya. Ay antisuping mas masetas mantiin ka obraen. Pudlo na kita teachers. Day taaro bayam nagranyak ay apalak pa'y kit din no pa nagseserek. Pagkatem si papa so abo nagem, samtula iyawit no nagtengen bakasyunen. Ay antisuping di kan samet makasagay sayen. Kasla kala nakapsot, paparaw aso manao. Alay mo to'y native amanok, pangagas mo taban banog. Pambaramton amang ipasaday to'y barok. Ay antisuping, Unay adungdungan ti upubing, ay awan balon na pagpasaran. No daagi bitket ay ayuem, intong isudat din makelen. Padrina kanto pa'y manen, isalda munta ATM, antisuping. Ay antisuping, unay adungdungan ti upubing, tay awan balon na pagpasaran. No daagi bitket ay awem, intong isudat din makelen. Padrina kanto pa'y manen, isalda munta ATM, antisuping. ay antisuping mas masetas mantiin ka obraen. Day taaro bayam nagranyag ay apalak pa'y kit din no pa nagseserek. Pagkatem si papa so abo nagem, samtula iyawid no nagtengen bakasyunen. Samtula iyawid no nagtengen bakasyunen. And for the last 15 minutes of our show, madamag balong. Ayan, nakasambot. Dagiti pag-ayam tayong usually the first placer dito ay manang Adda, Pasqua Clinton, and ni ading Ella, of course, nikab sa Charity Lianes. Ayan, good afternoon kada kayo. And nikab sa Tron Sipagan, kung nanadoy naimbaga malem, kaaruba, like the color of your shirts. Greetings from Ron and Maravik of Boston, Massachusetts. Good afternoon kada kayo. And the rest ko na naman ni Kapsat Cathy. Thank you ko na for singing. They request na a single Yellow Rose by sino kanta Giant tayon. Basta kadaanan na bakat. Okay, ano natin special greetings dito balong. Wan na nag-text na ni kabagis nga Gerald de la Cruz. Pawid ta kanon na bagis pag-rate. Pawid kami gapo SM kadwa kagitoy pada nga nag-take the civil service exam. Hehe kana. Da Enzo ni Mario Eloy sa akin ni Jenny Lynn Pagaduan. Ay, dahil nagpalod di Rabi. Dahil Jenny Lynn. Nagpalod ti sa ngaribo. Ito ko nagpalod doon 20. Ako loading station na kaya ko. Emergency laeng ko na naman. Apay aganak ka kung nagka-answer. Naalisahanak ko na. Ayan, good afternoon ka na kayo. Sinong bata na kamadago sana? Diyos ko si Ririing Pay. Kita aman lang dahil awan asawa na. Para bangon na nakariing Pay kakaasing agberbiro. Nag-post pay di Rabi. Wanted boyfriend ko. Na, mayat man. Uri awan trabaho na siya akong timang tut. Iti pagbiag Sustento na siya? Talaga. Mayat man. Ati ating ko nga Jenny. Anyway, kaaruba.
Ay ket damdani at dati request ni ating Ella kini Bayaw Joseph dati kanong version mo ti Heaven Knows nga kinansun mo DJ Big Brothers nga dati sinagutam. Okay, we're going to do that for you guys. Get aramitin tayo nga very unique version. That ay steel guitar version kung that will be played by yours truly. Data kati pagsiatan na nuwa at dati piano dito sang wanak tamabaling ko ratang kureng-rengen. Data sa gitara nga talaga di ba ngay? Okay, tiraan mo tawan tagigim ti microphone ko. Da pagtami mo. Tatagtagari. Sila pang last night mo. She's always on my mind. From the time I wake up till I close my eyes, she's everywhere I go. She's all I know. Though she's so far away, just keeps getting stronger every day. And even now she's gone, I'm still holding on. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find that way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. My friends keep telling me that if you really love her, you've got to set her free. And if she returns in kind, I know she is mine. So tell me, where do I start? 'Cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe our hearts will find that way. But only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows why I live in despair. 'Cause wide awake but dreaming now that she's ever there. And every time I act so brave, I'm shaking inside. Why does it hurt me so? Ano mo dahil? Nagbayad ka. So... Nagitay ubing apo pag nayulit na alwadan yung maisagid ko na danog ka. Sore now? Maybe. Maybe it's wrong to say please love me. Ito na? Maybe. Ay, gano'n. Maybe my love will come back someday. Only him
maybe hearts will find their way, but only heaven knows. And all I can do is hope and pray, 'cause heaven knows. Heaven knows. Heaven knows. 5 minutes pa eh. Sino mo nga iti significant person dito nga sonata balong tapay ta, they keep on requesting nagatuta nga nag-request. Di ka muman, nagitoy. Kunwari ka man. Ano kayo Namimiss mo siya. Hindi. At ipagpadasim nga pagsabatin, kita imam nga kunan ni Kapsa nga Marvin. But you were not able to make it. Papaya. Idi arakupon na kano. Madi magsaba na giti idakulap ko kunan nagloko. Anyway, kasi lang na jay, and that's just a joke. And Karaba, we have 5 more minutes to go before we finally say goodbye. Kaya into no next week na rin po, ang tabayanan nyo, barbaring Adda kiti contestant tayo para iti search for the next YouTube sensation. Dito lang nga po, Adda kayo manan, dito 98.5 IFM Cauayan, iti idol tayo nga FM. Kaya nangasawan, agbiro tayo po iti tao nga nalaing mo lang nga kumansyon. So please, alam mo nga yung agsala. Ay, mabalimbot. Singing contest garo. Ayan, singing contest. Kita eming nga nalaing. And iti board of judges tayo, syempre, aga po sa Jibalasyo tao. Iti kagayam tayo nga, apirming, agdindingig dalatan nga, liwliwa dalatan ti programa tayo nakasoyin nga Domingon. Ayan, so nga, it will be a fair competition. Ayan, so, maawagan na kiti na adaan, iti nabalito ka na time karuba, nga umay kailangan palista dito IFM, Monday to Friday, tapno maman tayo, no sino tayo mabalin, qualified ngagbalin nga contestant tayo ito na Domingo. Ayan, kaya tawagan na kayo anytime, nakas pakarigan man sige get qualified. And, i-announcement tumit next week, no mano iti first prize, and no mano umutan iti consolation prize. So, our parting song, ladies and gentlemen, thank you so much for being with us, and this has been your Manong Jun Seriales together with John Mark Pastor, Operator, Embalsamador. saying good day and God bless everyone. Na, team song ko ato eh. Yes. Madandana, ganak. Ta, Awan pa'y asawa. dito magasanam naman ni Jai. Wala nalakaya. Lakaw. Ang dangaroon dito kung mga arak. Awan, ngem awan pa'y nasaraka, gumatang Aya. ay napili ak ngamin, idiyag kabanwara, na sexy met ngamin, di inak sinarsara, napausa nakon, nga adda baby na, nakaarami dakon, itikrib anara, gimatang nagpaikit din, itimunmunye ka nga at dati dagom na kaisumet itan, itiniwliwakon, ngem aniya paitan, ti mama ay na, nalakaya nakmetlen nga nagasa, karentarek ti agmalen keragsapa, Oray nugubat pa. Makapapick up. Matukul tay arado mo. Ampay nga matok pula to. Natobser pa ito to. Ano nga nga tumip ka mo pakaitog-tog kalan. Ako, delikado. Oh my God. Tay ko na akong samantala, may ganagaw, ubingang pay, katangtang ka ng tupay. Ay, Ay, oh my God. yaman. Ang lato kila pagpagana. Ti
agita tumong. Kasta, linawom Siyempre, no, tanggang tumong mo, napigsa ka gumanar, napigsa ka trabaho. Kas jede jay. Natagkarda kita mas masal ko siya. Kaad-adwan paing. Bante. Kamuro. Hoy, awanan! Itabo ko nga. Awanan. Sige. Di pa'y tumarao, day manok na, ngem aniya paitan, di mamainan, nalakay anak matan na nagasawa, karentarek di agmalem, kerak sapan uray nugubat pa'y matukol tay aradukon